Oras, selamat pagi Bapak nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat pagi Bata. Pai majalohita rigapan siganu pari wari panang sagot nerion. Pasada hita hurta mertonggo hita. Ham Tuhan ne Bata Bapa nami namarhabang sa negeri atas. Puji-pujian apa terima kasih ma isombah kon urname hubamu. Bani panorang suguton kok ibagas malas niur hanami. Boy puho ibagas na jorgit horas. Aganu panin kita halani pangidopimu huban nami. Halani ay Tuhan. Marhite hatamu. Hamana paikat kon hanami. Asisa ganjang nyarion. Meronjalan bani hatamu ma. Parsahap. Pangabak. Sonai agi surah-surah ni hurnami. Apa horjanami bagas Kristus Yesus Tuhan nami jelam rapa kontonggo nami. Amin. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Rigapan siganu pari bata sadarion Rabu tanggal 2 bulan 2 tahun 2022. Ay matar surat bani buku Hesekiel bindu 34 ayat 27 nama katahon sunon. Hayu na italun memberi buah ni, anja tano ai ibere do gogoh ni, anja sonang lu si dia itanoh ni si dia sendiri. Jadi tandaun ni si dia ma ahu do Jahoba. Anggo hupong golhon pasangan ni si dia ai, anja hupa luah si dia humbagas tangan ni halak, namar jabulon kon si dia. Hataon Bapa inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Merbikas humbani situasi na dopakon ni bangsa Israel bani panorang Ijia. Na ija perguluhan ni sedea ibagas parjabulunan humbani bangsa-bangsa nalegan. Tapi si pambubai ni sedea lang mapardiate perguluhan ni bangsa Israel ini sendiri. Artinya ay domamanabuh itin patangga usik mardundun ma sitaronon ni bangsa Israel. Totu ibaga situasi nasonayay nebata lang makarusukon. Por ini petongon halani dosa ni bangsa ay dosidea ase gabe iparjabolon bangsa nalikan. Tapi lang marosuh nebata anggo sitaronon ni bangsa ay mambahin sidea gabi mago pangarapan mambahin bangsa ay gabi lang adongbe panorang marpersauran pakon nebata ay maase marhiteho ni Nabi Hesekiel ipatotap nebatado pangarapan sonai age haporsayaw ni bangsa Israel bani panorang Ijia. Bahasa itongah-tongan ni situasi na sunin borat ni idopak kon bangsa Israel. Nebatasan diri do napabayuhon parguluhan ni sidea. Totu mardingat mahumani hita bapay nang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Memukah masa pandemi COVID-10 siah bani tahun 2020. Perdiate hita ahana ibahen pemerintah itongah-tongan ni perguluhan ta. Marhitehon ni Presiden Jokowi yupayahon do atapeboy subuton ta ibahen do dalan lahu mangurupi rakyat ni. Asyaha andohar rohapung ni sitaronon na idopak kon ni bangsa atape rakyat na ibagas gom-goman ni. Agebe namin otik do ay tapi bagal do pakorhon ni terlebih ma hubani haganupan halak nam mandopak kon pandemi COVID-10 siya. Merbanding terbalik do ay atape suhar do ay pakon na masa itong-atongan di bangsa Israel panorang ni Nabi Hesekiel bani panorang Ijia Bapa ina. Ay maase ibaga kon ne batado
ubani bangsa Israel bahasa ibagas na ibahin na bata sada panggatih atape si pambubahay nagabi parmangan na madear bani bangsa in nalahu membubahay si dea ibagas pargulukan ni si dea terjadi masa sada hamubahon na baru atape perubahan na baru ito nga tongane bangsa Israel perubahan ay tandani na parlobe sahali nini marhitekon ni Ezekiel 34 ayat 27 on. Hayu na italun mambere buah ni anjahatano mambere guguh ni bani bangsa ay. Artini ay idopa kon atape ialami bangsa Israel sendiri bahasa anggo isuan sidea juman ni sidea gabe marparyama sidea jana ana isuan sidea talun ai pe memberi buah ubani sidea artini ai ketersediaan humbani segi si panganon ubani sidea ne batado na pasirsirhon bani bangsa ai natottu pangarapan on mahumani na mambahen bangkit usia semangat ni bangsa Israel bahasa purini petongon bani panorang icia ibagas perjabulunan dosi dia tapi adong sada harapan na baru bahasa paubahon ni nebatado ay jana bubarun ni sidea babarun ni batado sidea ubani sada ianan na ija sidea sendiri do na mangankon buah ni horjani tangan ni sidea sedo halak nalegan sedo bangsa nalegan natutusonay mahumani hita ibagas tahun 2022 on mardingat kita bani tahun-tahun nasalpu 2020 sada pangarapan ta aima ibagas tahun 2022 on aha nanin horjahon di tanganta aha nasinuanta buah ni ai atape hasil ni ai hita do nama pariyama jana hita do humani na mangankon buah ni natottu bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus sonaha do kita ase boy tetap marguguh manuan atape makorjakon jumata tottu maningon do tetap kita marpangarapan bani nebata jana sonaha do kita asiboy hita na menikmati atape mangankon buah ni hasil ni horjan ni tanganta totu nebata sendiri do na mamasu-masu horjan ni tanganta ay maasik maningon tetap tuguh do pangarapan apa haporsayon ta bahasa ibagas saganupan horjan ni tanganta nebata sendiri do tene na makasomani rossi memberi guguh apa nama masu-masu kita janah bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus lang pita ay na pinasirsir ni nebata ubani bangsa ay janah lang pita marparyama atape mangankon buah ni horjani tangan tahita ibagas tahun 2022 on tapi songon baga-baga ni nebata ubani bangsa Israel sonang do si dia itanon di si dia sendiri sonai mahumani hita bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus lang pita haporluan bani parakulon ta tumang atape lang si panganon tumang na ipasirsir ne bata hubata tapi lubih niay use ibere ne batado malas niuhur ibere ne batado sonang niuhur marhitehon niyaha marhitehon ni na ipadaw haganupan parnaburitan ipadaw haganupan nabuy mengancam parguluhanta jana ipadaw musuh-musuh nabuy magago parguluhanta jana sonang uhurta ibahen na ibata irumah ta sendiri artini ay bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus sahali nari lang pita hapurluan si panganon atape parakulon tumang na ipasirsir ne bata tapi dihut do pakon uhurta
pertunduyonta ipasirsir ne bata dalam malas nihur ase sonang kita mangiani ijahita tading atape ijahita marianan bani panorang on ase porini PHP ini pandemi COVID-19 sia lape marna salose das kumani detik on tapi maningondo idahonta bahasa itonga-tonga situasi tane do pak kon hita bani panorangon si holdo ipasirsir ne bata malas niuhur bata alani ai tetap mahita marpersoran nama dear atape ibadah bani ne bata marsombah bani ne bata halaniaha halani humbani ne bata sandiri do hasa neboi jupah kita sorang niuhur na manongtong in jana marhitihun ni aima homani lambin itandai hitama habagalon ni nebata lambin itandai hitama bagal ni idop nihur ni nebata lambin itandai hitama bagal ni holong niate ni nebata bata halania tanpa sonang nihur tanpa malas nihur na inah kon nebata ibagas hauronta langtar bahen hita mananda habagalon ni idop nihur ni nebata ibagas parguluhanta sigano pari aima ase cara ni nebata ase bui hita mananda habagalon ni nebata ibagas parguluhan taon marhitihon na iberekon anak ni Tuhan Yesus Kristus laho paluah kon hita humbani perjabolonan ni dosata ipadahu ma pasangan nama perjabolon hita asiaha ase ibagas malas niur mahita tongtong ganu pari roh marsombah ibagas malas niur hita ibagas ringgas ni uhur hita roh laho marsombah hubane bata halaniaha halani pita halak nadop ipadahudo pasangan perjabulunan pardosaun nama ringgas niuhur roh hubani nebata natottu sonai mahita ibagas parguluhanta sigano pari lambin taridah matongon ringgas nihurta malas nihurta roh mandopa kon nebata halani nadop takas itandai hita bahasa nebatado nadop pasonangkon uhurta nebatado nadop pahapungkon sitarononta jana nebatado nadop pasirsirhon malas nihur apa pasu-pasu nagukan dear ibagas parguluhan taon totu marhitihon ni aima lambin ibagas malas nihur mahomani hita makorjahon harosuh ni nebata makorjahon parentah ni nebata makorjahon hata ni nebata ibagas parguluhanta sigano pari langbe gabi beban ai tapi gabi harosuh ni hurta ma ai lahu mamindahi ahana gabi harosuh ni nebata ahana gabi hata ni nebata si haguluh kononta si horjahononta sigano pari amin pertonggo mahita puji-pujian apa terima kasih tetap isombahkon ur nami marhitihon ni hatamu na ijalohan nami bani panorang sogoton halanya Tuhan pasu-pasu hama hatamu asi hatamuin matongtong homa na manorangi ur apa pikiran nami saganjang nyeron asi tarbahen hanami marhitihon ni haganupan pargulmiton ni ganup guluh nami si ganup pari lambin marsangap marmulia maham Bapa ibagas gorenak muton Yesus Kristus Tuhan nami jaloham manami rapakon tonggo namion amin. Hidup nihur ni Tuhan ta Yesus Kristus pangakon holong ni hati ni ne bata Bapa apa persoalan ni tondoi na pasing ma nama kasomani na siyam haganupan amin. Selamat pagi mahubata ganupan bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus malas mohurta marhitehon ni nalambin itanda hita
malas nihur na pinasirsir ni bata-bata agepe itongah-tongah ni pandemi ope hita das kubani panorangon halani na batado na pabayuhon parguluhan taganupari. Shalom.